One, two, three, four, five. One, two, three. Hallelujah. Alright, Matelecho Mutse Community Radio on Afalo 96 dot number 3 FM Kimukaka 96 dot number 3 FM go fitlhelele o ka re topa fela go www.mcrs.co.za gomme ge ka ba ke gona o lela sealemo sa gago sa mamoretwa ke a go thumediša ebile ke a go amogela ge ka ba e sale o dutse gona fa go 96 dot number 3 FM ke nemela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go jaka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro ye o itheleditše go ye ke Mutse Community Radio gomme a yona e ga tšheka go tloga go tšwa gona ka fa ka gare ga mogo goparra wa MCRS Media House kgaso le mmele o mogolo wa R573 wena gomme ba re le moloto ke lena la tselanto ka kapa nna ke nna morwa motšhama ubane ke ka kapa radio ke no ba ngwana Yesu ke ngwana Yesu a ke tsebe selo a gomme o gona Professor Moremi ka fa o gorogile Professor Moremi le baiti ba rena a ba gorogile a re ya le bogahle go mentle le go senya sebaka ke gona ka fale a go tloutša baroka ke go mo fa sebaka gomme a tamiše motheletše kgolela kgauswi mo a ka no bego a re theleditša le gona Professor a ke thome ka go tama malome ka kapa ka go dumediša ba gešo ke dumediša ka mešati e metelele ka mafateng a matelele ka mo e lego gore bušwa ka gona ke a ba tama ba ka kua mafateng ke tamiša bokgoši le bokgošigadi ga re šie motho mmogo le batseta ba ka mošate ka moka re a le tama re tšeele madume a borutho a go tšwa go phatlalaiše go beng ba rena babuši ke dumediša baruti ba porofeta a ke dumedišeng dingaka tša gabo rena tša setšo mmogo le dibišopo tša gabo rena re se ke ra lebala motho ka moka le bana ba gabo rena ba lebea mangaka ka moka ke sa šie motho madume šiao ke lefa ona a bošegong ba lekgono ke bue ke tamiše ba gešo ka meberekong ka moka ka go fapana ke bue ke tiše kudu ka kua dipetlele ke re
bao ba šomang ka kua banna mola batho ba robetše ba leka go alafa batho ba gabo rena ke re tišang go phetha seo modimo wa lešoko banna o le lebeletše go se le se dirago mahlatsi a etla re sa ba le dipatela tše e lego gore ba mmušo ba ka be ba leleboga ka tšona goba ba ka moo le šomago ka gona ba ka be ba leleboga ka tšona ke dumediša bašomi mmogo bao e lego gore re šoma le bona ka mehla ke boe ke dumediše malome ka kapa moapei wa dipitša tše e lego gore ke tša mehla tša matšatši ke tamiše bao ba tlilego ba lli ba rena ba letšatši ba lekgono bošegong ba lekgono ba kgetha gore bošego bo ba seke ba be ba robala ba be mabona mmaka sa maila boroko ba tla ba nyaketše dibotse tšeo e lego gore di ka ga lapa la gabo bona ke a batama ba gešo ke rata go iša molaetša o mobotse go bana bao ba yago go ngwala ba matriki bana bešo le se boife selo re gare re a le rapediša le reng ge le thomatše ka moka le rapeleng le khunameng le tsebišeng medimo wa gabo lena gore le thoma go ngwala le kgopeleng modimo wa gabo lena le fe maatla go bala dipuka le re ge le bala le bone gore le bala eng bana bešo and then le kgoneng go tšwelelela ka mantšu a ka ke re go lena ke re kgolofelang le ka se re le thomile kua mathomong banna ka January gone jwa le latlalalapa bana bešo modimo a le šireletše go tšeo ka moka le yago go sepela go tšona e le go meleko yeo le yago go engwala ka mokana ga tšona banna tepotšeng dipelong tša lena gore le tlilo phasa tšea nako ye e šetšeng le e berekišeng mo go swanetšego gona nyamišang dira bana baka phasang le kgoneng go tla go ba le bokamoso bo bokaone malome ka kapa wa tseba go lenanego le kgolle ke founela ko mongwe mme o re moremi wa tseba ke duma o no tla ka gare ga lapa la ka o no tlogela mmereko wa gago ka moka monna ge e le gore o nyaka tšhelete ke tla go fa ke re ke tlo riang fa o re no monna ke no nyaka gore o no tla o dule le nna o tle tieng ke nyaka o no tliša counseling ka gare ga lapa la ka gore ke go nyaka close to 3 hours ka moka ke re maramma gane ka molapeng la gago o riegang ore ei monna tšaka ke tše thata ka bona gore lenanego le la pitša tše kgolo le re apeiša tše thata ka mo re apea dihlako tša go gana go butswa banna jwale batho ba re nyaka ka malapeng ba re banna itlang le tle le re namoleng ke re noai ke tla bolela le ka kapa re tla tšea nako a rena ra tla ra le bona a re seke ra senya nako awa di a kgaba-kgaba prof wa bona motho mongwe le mongwe prof o fodiša ke se kgotsofatšang yena wa bona ge o ka re ge o dira selo wa kwa o se dira o na le dipelaelo o ka se o beše wa tuka go bolela nnete ya mmankgonthe di a kgokgo prof lenanego le ke le le kotokela setutla ke la mpopota lenanego le re thomile re le tšeaganyane lenanego le nka no re go motheeletši we e lego gore o thoma go theetša lenanego le bošegong ba lekgono ka lenanego le o kgona go agega go ne dilo tše dingwe ge di bolelwa mo lenanego le kore ga di nyake taelo ko gore taelo kore pholo o e kry-a go mantšu a tšwa go mo go lenanego le ka nako ye nngwe o kgona go kry-a o gahlane le story se se rilego goba mathata a balli ba ba rilego wa re go tetekantšha wa kry-a o tsena ka gare ga dieta tša batho ba wa kry-a ge ba theeletše ba e fa batho dikgothatso wa kry-a e le gore batho ba le ba kgothatsa wena o le gae ka nnete prof ke nyaka go bontšha gore page ya rena tše re di šomišago ka mogare ga lenanego le ke Dr. Moremi ke pitšeng tše kgolo at MCRS di-page tše e le tše pedi di followa ke batho ba go fitlha kgole mo wa tseba go šetse go ne le batho ba babedi ba ke ileng ga go ne ka mogore ka le thušang ka gona from bo Polokwane ka kwa gore bo Zanini bo kae kore batho ba le ba re mihle le mihle mo lenane mo pageng ya pitšeng tše kgolo re a bala gore le ya go bolela ka eng and then re bala di-comment tša batheeletši re kgona go fola jwale re ne le mathata bana le ka re thuša beng ke re mara jwale bothata ko gore le ge re ka re nyaka go le thuša
ba ka sekwe ge ba theeletše ba ba fa maele ka baka la gore radio ya rena ga e fitlhe kowe yeah ene ke batho ba magaeng prof ba tephelela ka medende ba bangwe ga ba bereke gabotse ga ba kgone go manager data ya gore ba ka tsena paging ya Dr. Moremi ba tsamaya le rena live go aka mokgwa ke le nna ke bogetše gape le nna ke bogetše fa yeah wa tseba lenanego le ke ga ke dutse ka kua gae ke ne le mokgekolo ka kua gae wa mpitša gore mona ga botse lenanego le legolo mo go lona le kgona jwang ke re lenanego le la so re a le kgona ka thekgo ya batheeletše re a kgona le babogedi yeah re kgona go bona gore pele ke kae a re seke ra senya nako empa ka kua matlakaleng ka kua mafaratlhatlheng ka kua Facebook re ya le dumediša banna re a kgopela leloko la gabo rena shili go tše ba tla beng ba di bolela ka kgopelo kgolo ba thušeng ka maele yeah ngwala melaetša ya dikgothatso go bona ngwala melaetša ya gore ba ka kry-a maele a majwang ba kgone go tšwa ka gare ga mathata a ba leng ka gare ga ona yeah nke ke no tša sebaka se ke ba fe sebaka kgaetšedi ya rena le mmago rena fa e no ba go no tamiša batheeletši ba pitšentše kgolo go motse community radio ke moka wa iša ka kua go mma le yena a no tamiša batheeletši ba pitšentše kgolo go motse community radio ke moka ra tla ra kgona go tsena ditabeng tša rena gabotse kgaetšedi ya rena tabela batheeletši ke hlokaina ke dumeše batheeletši ka moka le ntate ka kapa le ntate Moremi re lebogahle mmago rena Thobela batheeletši ke hlokaina ke a le dumediša ka moka ke dumediša le ntate ka kapa ke dumediša le ba ga Moremi ke re dumela ya re a lebogahle mmago rena ke tlo go kgopela gore re thome ka mmago rena ka fa and then ge e ka baka la bogolo le malwetši a le go gona mmeleng wa gagwe go tla ba letše a tla di šia go morago kgaetšedi ya rena o tletle a di gatiša kapa go di netefaletša kapa go di bea gabotse ge e ka ba mmago rena go ne le mo e leng gore ga a kgona go e bea gabotse e tla kgona go kwagala gabotse ke ya ka kwa go bona prof ke moka re go kwa ditaba tša bona ga ke tsebe rena pele nka ba fa lekopelwana le la gore ba kgone gore fa ditaba go ne le se mongaka o ratago go se rolana ka lebaka la nako malome ka kapa be ke tloga ke napa re kwa gore ga botse taba kgolo ye rile go gore ba tle ba nape ba fihle ka mogare ga dipitša tše ba tloga ba hloka thušo ya mohuta mang ke nagana gore re seke ra tšeela batheeletši ba bogedi sebaka ba kgone go napa ba ekwa bomme ba tle ba kgone go thušega ka nnetehle mmago rena mampia re lapile molala ke moka le ka no thoma la fe go la se borala nna batheeletši ke na le bothata ke na le selo ka mo maleng se e leng gore go bolelwa gore ke ile ka re mo ke nyakang thušo gona ke tšame ke nyaka thušo ba mpotša gore ke seyeso se e leng gore sa le ke se fa ke mmatswala wa ka selo se a se pukile ka mo maleng ka mo mmele ka wa hlakahlakana and then a se sepela ka mo maleng ka mo ke kwa go tonya so ke le ka re ke sepela ba re selo se go ka se kgone gore se tšwe ka mo maleng gore se tšwe ka mo ka maleng ke gore bophelo ba ka gore a re go ba fela selo se ka mo maleng ge se sepela se le tsentšhetša go tonya ge le sepela le nyaka go se tseba gabotse ba re le se tsentšitše ke ba re ke noga ye ba re ke sešešo mosegare le boletše ka taba noga ke nyaka go bola dilo tše e leng gore ga ra di bolela mosegare ke nyaka gore ka mokgwa le mpoditšeng ka gona mosegare ge ke bolela le lena ebeng se le se botšang batheeletše ka baka la gore mosegare ke boletše le lena ke boletše le wena mmarena ke boletše le kgaetšedi ya rena fale mmarena ke kgopela gore o wale taba tša gago ka moka ga tšona tše e leng gore di ya go tshwenya ka lapeng la gago go tloga ka yona e ya bolwetši ka moka ga tšona tše e leng gore le mpoditše tšona mosegare ge ke bolela le lena gomme ke tlo dia se sengwenyana fa mara le ka no tšholetšwela pele ka fao tšwela pele ene se sengwe gape se e leng gore se ile sa ntshwenya ka mo gae a go loke selo a go ne selo se se lokang
bothata ke gore ebile ke bile le difapano le mogala baka ka lebaka la gore o ka re dilo tse na di emelela tse gore di tswa ka ga gabo na sa dumele gore di tswa ka ga gabo, and then ke le ka feleletsa ke tlogile gae ke le ka feleletsa ke tlogetse lapa ka lebaka la gore be go sena le bophelo ka mo mmagorena nko re dieso mmagorena nke re dieso ke bona bothatanyana bo bongwe fa kgaitsedi aka nke o ishe microphone ka mola go kgaitsedi aka ka mola mmarna a ke tsebe gore o tshogile goba o gakanegile goba ga botse go diragalang ka gore mosegare ke tloga ke boletse le ena taba tša ga dipaka ga botse kgaitsedi aka ke kgopela gore nke go tsene wena nke o bolele dilo tše le mpoditseng tsona mosegare ge lebe le neeletsana ka founu mma bolela so e boa ka go wena o bolela so gape ke boletse le nna mosegare di thome mathomong kgaitsedi aka o tle le tsona ga botse thobela ba theeletše rena re na le bothata ka gae. Bothata bile batho ba morago kua ge mma a tlo nyalwa ke tate. Se ke se kwang ko gore mma tswalagwe o ile a ba tlemaganya le tate ka phoofolo gore bophelong o ka diragang go ba go diraga eng ba se ke ba kgaogana. Ge ba ka kgaogana o mongwe a sokole bophelo ka moka ge ke ekwa bjale probleme ke gore mma bjale kana o tlogetše tate bothata ba gage o ne le probleme ka mogare ga mala bo mo hlokelang bo mo košang phefo le go fiša yena o kwa phefo o dula apere. Bjale re kgopela thušo ka seo. Tšatši le lengwe mmatswale wa mma o be a ne diphoofolo re ekwa re sepela ba re be a ne diphoofolo. Bjale o rile go robala ke mo rileng ra bona bothata gona nako a sa phela go sene molato bape ba re phela ga botse le tate wa rena le mma ba bane le motse ka thoko magweng re phela ga botse. Mokgekolo nno re go robala bothata ba thoma gona mo ka baka la gore ba re o ile a tšea diphoofolo tše a di fa tate a tla natšo kua magweng. Ke mo go ileng wa thoma gona go ba le o thoma go kwa mešito ka mo ngwakong bošego ba re kgona gore re robetse bošego o kwe dijwana di pakollwa ba re na le bathroom ka mo ngwakong bo ka skene ka gore yona gore wa hlapa le ka hlwele mosegare bo ka skene gore wa hlapa be tonya mo ka reng ke ice bošego bo tla no kwa selo se go phophola. Papa ya sa dumele gore re rapele ga a dumele go ya ngakeng ga a dumele ba profeta ga a dumele thapelo go ka re wa rapela a go kwa ya go butša gore o rapelang ya go se fele. O be a hlwa botša mma mantšwa gore yena bishopo mongwe wa kereke tsoko o mo feta fela ka tšhelete ga mo fete ka maatla. Bophelo ba ka gešo bo o sa dumelela gore ka nyaka moprofeta o ba ngaka ba re tlo gaša gore tlo swara motse be a sa dumele. Bjale mma be a kgona go tswa ka sephiring tate be a tseba gore mma o tswile kane bo tla kwa phone a re o ya kae mo o dirang moo. Bjale seo se ile sa dira gore mma a fetše a tlogetše lelapa a tšhabile a bona gore a gona bophelo a etla gae ga gabo. Ga a fihla mo gae mo ntongwe le ngwe wa e dira ya senyega ga e tšwa botšha gore mare ke re ke dira se go apala ba re phoofolo ntongwe le ngwe e dirang phoofolo e ya go ipotela mogala ba gore go a le ka mokgo o dia ka mokgo. Mma ile a sepela a ya thwasong a ja sepela go tša bophelo a ya thwasong motho a mmotša re ntwe e leng ka moteng e nyaka gore a thaswe a ya thwasong a fihla thwasong a binišwa malopo ga boa a tla le sekhwama sa bongaka a se nka bereka ga sa bereke a tšwa botšha gore gape nna ke bone selo re nagana gore mohlomong mongaka ile a mo tswalela re ra go botšha gore go riagalaeng re ile fela natsoko re fihla ko ba re aowa mokgekolo ya sa swana gore a bine bjane moya wa sekereke ba sa swana gore a bine bjale o bintšhitšwe. Mma gore boa mo a ke tsebo gore bja tletše pele ore wa riagang a tšea pheko tšela a di tšhela ka gare ga toilete
ya fela ile ka mogowe a wa ra dula mengwaga yaya a tla thoma a swara ke leoto mo e leng gore maloba kgwedi la go feta e ya mafelelong ile a nyaka go itiwa ke stroke a sepela a ya go mokgakelotsoko a ya go mo thuša ga fitlha gore awa goreng o latlhile dipheko pheko tšeo di a nyakega ka pelanyana be re ne mašheleng ra ketima ra go nyaka sepatšhe re re ko ke tla dipheko jwale a kere jwale o nyakile go itia ke stroke re šireletše stroke se seketle sa boa re ketimile ra nyaka sepatšhe ra se beya ka mo gae bjale tše dingwe gape ke gore mma tše dintše ke di kwa ka ena gore be go na le ka mo ntlong ka mo ba robala ka gona le tate o re be go na le gore bošego ge ba robetse go bulegwe monyako go no kwa monyako o bulwa bošego kwa monyako o bulwa ga o bulwa tla kwa selo se kitimela mo godimo mpete se banamela mo godimo ge a raga loto se homolanyana ko re le ntwe e diang tšatši ka tšatši ga a botša tate a re mara selo se wa se kwana tate a botša re selo se sefe a re tšwere ka difate re go nyaka tate o rawa a go mo go ya motswa ka o thegiwe go ba go gašiwa mma tate a sepetse a nyake baruti ka pelanyana ba re ba tlo go gaša ga baruti ba fitlha ba ema ka ntle ba swara mmithini ga go botša gore la se gaše jale mogala bo tlo ba re aowa gape le tlo gaša dilo ka ga bo tsona a gone gore ka tla ra tšwela pele re re a gaša ka mo ke ga bodiphoofolo tše re ka tla ra go bala le ga ka nyaka mongaka a kgone gore a bee dipheko fase a re a tlo gaša o thomela ka go ngana gore aowa ga ke sa phomelela ke ga bo dilo tše a ke tlo reka dilo ka ga bo tsona re sepetse a go mo re seng ra sepela gona re sepetse re nyaka thušo mo e leng gore le mašheleng a re sana nawe gone jwale a re tsebo le ge mmamotswadi a tshwenya ke stroke goba malwetse a moswereng re o thoma re ya kae ka eng ke ne bana bešo re ba bahlano ka gae go ne masogana mane a mabedi a ke tlo sala gataneng gae a sa tla gae lebaka e le gore ge ba re ba re thuša ka tša ditšhelete goba ba re thuša ka se sengwenyana dilo tša bona di a senyega dilo tša go sa le go mešomo ge ba ka ntšha mo tšheleteng motho na bile tšhelete a sa ba nayo kore e no ba mathata e leng goreng be re tshepile gore mohlomong bona ba tla re thuša ba tsoša lapa lela awa dilo tša bona di sepele ga botse tša bophelo kore gone mo baneng bešo a gone e le goreng o kaone ba re o a bereka o a bonala ba ka no bereka mara le bona ba tse gore ba dirang ka tšhelete ene e koša bohloko mo e leng gore le nna ke tswa sekolong ka graduata sale ke no dula gae ga ke bereke ke latlhetse le ke tshepo ke kgopela thušo hle batheeletše re a leboga mme mosegare o boletše ka taba ya gore go ile go ba le ngwana o monnyane o e leng gore o be a ithuta go a bula ngwana wo ka mehla mme o be a re ge a tsoga a kereya ngwana wo a se gona ka mo kamoreng a le kua monyako a makatša ko gore ngwana wo o tlogile jwang ka mo go ya kua monyako ka baka la gore ga a kgone go sepela taba ye le a e gopola goba ke a te thomela ra ya gopola tate ka kapa e be e hlola keng ke se re sa se tsebeng gore be e hlola keng ke taba ileng a e bolela bana ba ngwana a bolelang ka ena ko mongwe ke bafatlana mabedi fatlane le letebe o re be a re mehle ga a tsoga ngwana o kwalla ga re wa lebelela o dula le kua monyako a ya go motoba monyako mehle a ke tsore mo ile a tswanya ka thušo bekseng ke tsebe gore go na le go seleka ka ne ebile be ke sa nagane selo ka nako le sa nagane selo ge e ka ba mme a ne badimo go ba ga senke a e ba le badimo wa e badimo ba nyaka ditaola tša di lahlileng a ke re ba re go ile wa thwasa o thwasitše dipheko motho mongwe ile a re a re fa maele a re dipheko go ile wa bintšhwa o swaswanela go bina wa di beya wa no di beya o no di paka wa di beya gabotse ga o di lahle ka baka la gore tšong mo bophelong di ka tla di a nyaka ko mongwe wa setlogolo goba jwang a ke tsebe ke kwele le re le rekile sekhwama sa ditaola go ndwa le sena leng ka mogare mma o ile a re topile tše hlano a di topa kae mma gore na le ditopile ka ditaola tšeo tše hlano
ke topile mo segoeng e ngwe ke tso e topa ka nokeng. prof go a kgonagala gore motho a tope ditaola a sene badimo or e se ngaka? a e kgonagale a e kgonagala. motho wa go topa ditaola a ile nageng o di fa ke badimo go ra gore mme o binne ba mo file dilo tse di right nto e leng gore re santse re tsebe gore be santse be ngaka e tshupe go be ba swanetse go binana mara ya gore ba re ba swanetse go thwasa skereke a ska thwasa ditaola go me a le segweng a topa ditaola e re bontšha gore mme ditaola badimo be ba mofa nto re bolelang kana re reng ke taola motho wa itopa so ge o topa taola a go kgonagale gore nna ke le ngaka moremi ke tle ke go botse gore tlogela badimo ba se ba gago and then wena o le gare o topa ditaola wankwa mama ditaola ge o di topa go ra gore o ne le badimo a kere a o fe ke ngaka o fa ke bageno so tše e leng gore o di topile ke tshupo ya go bontšha badimo gore motho a go boditseng gore wena ga o ne badimo ga a rereše ba rile be ke sa swanela go bina mogala jwa ntshwereng ke ngaka e tshupe wa bona ge le ka e tlhalosa ka mokgowe ke tlo dumelelana le lena ke dumelelana le lena gore be le se la swanela go bina be le swanetse go riang go berekiša ditaola fela go na le ntho e batho ba sa ikwešišing mabapi le ngaka e tshupe le ngaka ya go bina go bina sedimong ke phate ya go celebratela badimo a go ne ngaka le ye e leng gore e thwasitše ye e seneng modimo wa tshupe gobane ge re bolela ka modimo wa tshupe re bolela ka modimo wa go rutwa dipheko le dihlare ene a go no re o ka ba ngaka ntle le re o rutwe dipheko le dihlare go bina ke ge o bina e le gore o nyaka go connecta le badimo ba geno a ke re le ka kerekeng re kgona gore moruti a re fa tsona tša mantšu a go tswa ka gare ga puka e kgethwa re thome re letse moropa re thome re bine difela re thabele modimo wa rena so go bina a ke nagane gore e ka ba bothata bo tla mo tabeng ya nyoko ya gore motho o moješa nyoko e jwang ka lebaka la re ngaka e tshupa ye e sa nyakeng moropa e ne le nyoko ya gona ngaka ye e nyakang moropa e ne le nyoko ya gona go ya ka gore badimo ba gago ba bapakile jwang ene badimo ba gago sedimo sa gago se sepela jwang wena ka re o binne o swere ke mang tate mogolo wa go beile ngaka o gona ka gae le ge re ka semmolele ka leina sa le robala gale o gona ka gae wa mmona ditorong ke na le go mmona ditorong go ra gore ye ya gore o thwasitše gabotse empa tate mogolo before o ya thwasong o go šupeditše lapa leo bong o thwasa ka go lona bo swantše o moemele o mmotšiše gore wena o swantše go ya go thwasa kae go thwasa re te kgethele re kgethela ke medimo ya gaborena o nkwa gabotse ke re mama go thwasa a re te kgethele re kgethela ke medimo ya gaborena e re ko go botse bokotsi ba se le se dirileng mara pele ke e tla go tsena mo tabeng ya bokotsi ya dipheko tšeo di lahlileng ke nyaka go tseba gore wena le mogalabo wa gago le hlalane re hlalane ke rile divorce mara phone ya gona ke mesa di-call tša gona right through ke tsere go diragala e bang founetse ko court o dirile divorce and then ge ba go founela ko court o mmisa dikholo tša bona and then why o sa ye go ria dinyakišišo tša gore case e tla kae ke ile ka boela ba mphounela gape ka misa dikholo e lla gabedi napele ya team ene a kgone o ba founela gape back a e sa tsena lebaka la gore o nyake go hlala ke eng mama lebaka la gore ke nyake go hlala a gona bo go sena bophelo ka mola lapeng lela ene gore ke tla ke tloge kwa gore le mola go sena le bophelo be ke dilo a mpotša mantšu a gore nna ke berekiša badimo ba gabo nna ga badimo ba gešo a bana selo badimo ba gešo ke badidi
so ke berekiša badimo ba gabo gore ke dire tšhelete santse ke mo direle tšhelete e le gore be re bereka toropong re berekile bo ma 10 years re dira tšhelete a beya ka bankeng ya gage ya ke boša re tšhelete e kae o re tšhelete a ye gone ka tle ka tikirela e nngwe bleke ka dithekišetša moo ke ga lwala gore ke santse ke mo fe tšhelete e ke mmotsa re tšhelete e bjanong ke yaka swantse le nna ke be le tšhelete ke ga tlo mpotsa gore badimo ba gage nna ke bereka ka badimo ba gage nna badimo ba gešo ya bana selo lehlalane ka lebaka la gore lebaka badimo be go dule go le ditshele right through be go dule e le ntweng ba tseba ke nyaka gore re ikwešiše ka lebaka la gore a ke re wa bona mama re theeleditšene motheeletše kua gae gore kwa bokaone kudu go feta rena re le go ka fa ke nyaka go tseba gore wena le mogalabo wa gago lehlalane ka lebaka la eng ka gore le bakile badimo re bakile badimo le tšone tše le bakile badimo ke ya mathomo ya bobedi le bakileng re bakile tšone dilo tše di re tlaišang ka molapeng alright le bakileng boloi re bakile boloi sa le wa mmotsa seroka phatla gore mmage o dirang a senke ke mmotsa mara go na le tšatši le ke ileng ka mmotsa go na le ka nako e leng gore ba bereka le ngwana Gauteng a bereka le yena mola a etla gae weekend a setle le ngwanole a boela morago ke ka mantaga ke ga mfounela a re ngwana ga go utswitše tšhelete o nkusoditše tšhelete so ka morera ka re o seng wa re ngwana gago e re ngwana ola wa rena o nkutsweditše tšhelete ka bana a senke o nkry-a ke na le ngwana and then ke ga tlo re o tlo tsamaya mo lebele ka bane le go tla mmerekong a tla mmerekong ke ga tsamaya ka nako a yang go mo lebelela mphounela re ke a tsamaya ka re okay a tsamaya a fihla mo a fihlang a mo kry-ang gone o re o kry-ile a swere 100 rand a tagilwe ane ke ga mpotsa gore ke santse ke direng ka yena ke re a ke sebe le wena motswadi o papa gage we bona gore wena o dirang ka yena wa mmetha ore wa moswariša di tswa go wena so ena ke ga tšea tšhelete e la e dira ka mokgwa e dirang after 2 weeks ngwane o le ke ga founa a re o tswile manaka nna ka right clinicing ka bana re tsebe gore ke nako ngwe ke malwetse o tswileng a re tswile manaka motlhogo ngwane o fetogile o tswile manaka wena o le mme wa motswadi o file papa ge permission ya gore a sepele a ye ngakeng a ye go bereka ngwano a bane ke rile a moswariše go ba mmethe a se ka tša dinengaka ebile a senke ke dinagane and then ge ngwana a fetša gore ke tswile manaka wa se bušetše molaetša go papa ge gore gape re gahlana le bothata a senke ke mmotsa molaetša o nna ke dino mmotsa fela o rae tleliniki alright tleliniki ya go riang ge ngwana a tswile manaka be ke tepotsa re nako engwe ke malwetse ke re batho ka nako bane o tswa manaka so ke potsa re maybe ke malwetse a gone jaanong jwale a feletše kae manaka o ile a tšea treatment ya se mothuši ka selo ka tle ka re boela a tšea treatment ya se mothuši ka selo ke ge ke tlo mo founela ke re a tle gae ke tle ke moiše mo ke tlang mo iša gona ke rile ka re ke fihla mo ke moišitšeng gona ba bolela ka taba ya tšhelete gore o se lekile o utswitše tšhelete a nna tšhelete ke ya mang ya utswitšeng ka re ke ya papa gare ba re go berekile tšhelete ya 100 ranta mara se leng gone ba berekile gore e thome ka go bolaya wena motswadi ye tsamaele lena ka go latelelana ga lena nna ke re jwang ka lebaka la gore ngwane o a zang a ije le nna tšhelete o nna a le gone ko Gauteng bjanong nna ke bakišiwang le ba bangwe re bakišiwang o ba re tšhelete ye e tlo ja wena le bana ba gago o ile wa mmotsiša Mogalabe gore o ile kae gobane polelong tša lena ke kwele gore Mogalabe ga se motho wa go sepela dingaka ebile ga a sepele baruting ebile a nyake selo ko re sa gageno o nyaka go no dula fela o ile wa mmotsiša re ka morago ga gore a timelele ke tšhelete o ile ya kae ke le ka mmotsiša a rena senka ya felo a gone selo sa se dirileng alright mama Mogalabe ga botse o thomile o ne mengwage mekae o dula le ena sa le ke thomo o dula le ena 1987
1987 letlalane ne ka ngwaga mang 2014 ka 2014 mm. o ne le bana ba ba kae le yena 5 o ne le bana ba ba 5 o thomile neng go se tshepe mogala bo after motswadi ya gagwe a robetse mmage o robetse ne ngwaga le ke sa e gopola e ka ba ngwaga mang sesi 2002 2003 okay ke nyaka go le lemoša se sengwe ke eng se mama be se go ria gore o dule le mogala bo e leng gore ga o motshepe go fitlhelela go fihla ngwaga wa 2014 nna be ke no gotlelele ke re ke tla reng ke tipotsa re ga etle ke feditse be ke sa tsebe ke re be ke sa dagane gore dilo tse ke nnete be ke re maybe ba mphora gore go diragalang or ka montlong nakong go na le spoko or go agilwe go dilo tse be ke tipotsa tsona be ke no tipotsa re or go agile godimo ga lebitla mara ntho be e dira le ko dirumong mo dirumong mo re berekang gone o kry-e mosegare se gone feta meritinyana go se tseba le sa tse gore go diragalang o kry-e o le ka montlong o le one mara o kare go ne le motho o nang le yena ke tsebe go diragalang alright wa tse ke nyaka go lelemoša taba ye nngwe se yona kgaitsedi yaka le kry-ile lentso la gore koko ke yena a tlemagantšhitšeng mmago le papago lentso le kry-ile go motho mo tee goba go batho ba babedi go iša go ba bararo ba babedi go iša ba bararo and then ba re ka gore mama o tlemagantšwe go tlemolla go nyaka gore mama a rieng a go kgonagale go ra gore ga ba ntšha selo se se leng ka mo o tlebe le go tlhokofala ga gagwe se gore a re mama santse a phele ka sejišo se go fitlhelela se reporte ka mokgwa ba reng se ya reporta mme re ka swane ke go reporta ditaba okay ene re tshepa ka baka la gore ge re boletse selo awa se ka se phethega wa se tseba sejišo gore ke nto mohuta mang se dišwa ke se tsebe ya mara ga ba hlalosa ge re le mo felwana tsoko ba re ntho ke phoofolo a ke tse gore sedišo le phoofolo different ke fe mara ba re ke phoofolo e le goreng e deliver ditaba kore re bolela so e thieditše e iša ditaba ko go mongwe a yona re ne ntho e ba e bitsang sejišo re ne ntho e re e bitsang thokolosi di a fapana ge ba thoma ba bolela ka gore motho a phele le sejišo a kgonagale lebaka e leng lebaka ke gore sejišo ke slow poison sa batho baso ge o phela le sona gore re pheletšong se tlo go bolaya sejišo ke sehlare se se seng sa swanela go tsena ka gare ga teng ya motho ke sehlare se se sa jiweng se batho ba se tšeang ba se fetošang sehlare sa go jewa se e leng gore ge se ya go fihla ka gare ga teng ya motho se ya go gobatša di-organs tše di leng ka gare ga teng ya motho sejišo sa mathomo se tlo go dia gore mmele wa gago phele o lapile se tlo go hlwaiša ka batho se tlo go dia gore o seke wa robala se tšhentšha teng ya gago se iria ka mokgwa sona se nyakang ka gona di-symptoms tša sejišo di swana le tša alsa kudu sejišo ge šetše se bopile se le mo go motho se kgona go swariša motho sethego se kgona go ria motho re a palele ko go hema se kgona go ria motho gore madi a gage a sepela mo mmeleng a se ka tlhwa sa sepela gabotse se disturba pelo le di-kidney le maswafo gore di seke di a šoma gabotse gore motho mmele wa gage o fetse o tlala ka metsi a ruruga sejišo ge re bolela ka sejišo re bolela ka mpholo a se nyakege mo godimo ga mmele wa motho ene sejišo ga se moroba go tšwa a go kgonagale gore o be le sejišo o hloke tokološi gobane ge ba go hlamela sejišo ba go hlamela tokološi ye ba kgonang go e controla mo ba leng gona gore ge teng ya gago ba nyaka gore e hlakahlakane ba e hlakahlakantšhe ba le kowe
bolela ka sejeso re bolela ka sejo ntho ba itšhetšeng ka gare ga dijo goba ye e leng gore e tsene ka mokgwa wa thobalano re bolela ka lotše pedi o ka se gate sejeso motho wa seja goba ba setla le motho wa monna goba mosadi se tsena ka mokgwa wa thobalano re se bitša sejeso seo ke slow poison sa batho baso a se nyakege mmeleng wa motho gobane se ne le bokotsi ge re bolela ka tokološi re bolela ka motho wo ba thebotšego ba tšeago serithi sa gage ba se kgomagantšhang le serithi sa motho ba mmerekang ka sona ba tšeago motho ba mohlakantšha le motho e leng gore o robetše gore ge batho ba mmona ba molatofatše ka dilo tša go swana le boloi a se ka rata ke batho a hloye ke batho a lale a sa robale le mosegare a re ga a dutše go be le ntho e phepang ka mmele wa gage gobane thokolosi e phela ka tšhila ya motho nkwa ga botse kgaetšedi aka taba ye ya koko ya sejeso nkebe ba lwele le yona gale teng ya koko e ka se dule e ne le bothata ka moteng mo a yang go thoma go ba bua gona ya go robala fase o tlo re palela ka lebaka la gore ntho e tla be go baditše tše dingwe tša ditho ka mogare ga teng ya gage nkwa ga botse so sejeso a se ntho o ka e fang chance once patient e tla and then re diagnose ka sejeso gore le nako go thoma ka yona nako ye o santse o thome go mo fa treatment because the most tlogela is the more ntho e gola ka mogare ga mala and mola e šetše e godile go tlo ba boima gore o lwe le yona so ye ya sejeso sa koko ke sejeso se nnoši ke kwele lentso la gore koko ga ya thwasong ba ile o ne sejeso santse a thwase o ka se thwasetše sejeso motho o kgona go ya thwasong a bajwa orete ge ke le ngaka go ya le ka mokgo nna tša gešo di tlabeng dimpotša ke tlo go botša gore o ne le sejeso o ne le moleko o rileng o rileng gare ga meleko ye e leng gona gomme go hlakane le badimo ka thoko se re ka se dirang ke gore re leke go lwa le meleko ye o le gare le wena o phethela badimo ba nkwa ga botsa ke badimo batho ba nthietše setšhaba sa gešo se nthietše badimo ge re motho o ne le bona re le ngaka a re gore tsena thwasong go sasa tsa mo kgopela ditsela a na badimo ba gešo ke ya go rutwa bongaka ba ka kae nkwa ga botsa ke ye go rutwa bongaka ba ka kae ndane badimo ba tlo go fa tsela ya gore sepela lefelong la gore mara o re go fitla o tsebe gore o wa go pheta sa gore o swanetse gore badimo ba geno ge ba go roma le nna ba mphe molaetša gore re romela ngwana ndane ntho le re ebitša gore ke badimo ba gahlana problem ya batho ba no tšea dibeke ba thwasong and then ba kry-a ba ya go thwasa lefelong le ba se ba romelwa go lona and then medimo ya ga bo bona go ba boima gore e gahlane le medimo ya kowe then go ra re ka gare go tlo tsena tshele ka gare ge e šetše le jwalo be le santše le apie jwala le laele koko ga ya thwasong le molaeletše ke boepele o sa le ka gae wa botša badimo re wa kae mogala ba gago a le kae be re šetše re tlogela nna a sa kwane le tšona dio tše alright ye nngwe še yona mosadi o a nyalwa nako a hlalanga a re ye jwala a botša badimo gore yena ka kua o tswile o ba boditše wa reng go bona wa botsa re lapa le mpaletše lapa le go paletše ge o botša badimo re lapa le go paletše e boile gae o buile gae a se bo a ba fa polelo gobane wena le mogala ba gago ga se be la hlalana semmušo nto mathomo mosadi ga a hlala swanetše a boetše dilo ga gabo mogalabe tše e le go gore ba bo mogalabe ba tlile ka tšona ka nako ba monyala o ka se no phasa wa re nna ke paletšwe ebile ke buile gae
santse o kgobokantšhe sa kowe o se bušetše kowe o botse badimo re nna ke paletše tša kua šidi ke di bušetša morago gopola gore lenyalong la lena ke re le hlabile diphoofolo pudi ka mo la gahlantšha badimo ge wena o no botsa badimo re nna ke paletše o botsa ba geno ba le ba bogadi ba gago bona o ba laele gape badimo ba ka kua ka sebe ba loi ka moka badimo ba ka kua ka sebe ba loi ka moka a ke re go tla mo lenanegong mama le tlo nyaka thuso ene nako nngwe ge re thuša motho re santse re mmotse nnete ka gore ge re ka tšhaba go go botsa nnete dilo tša gago di ka se tsoge di lokile mara ge re ka go botsa nnete dilo tša gago di tlo loka mosadi ga a tloga bogadi bo mo paletše ba biditše ba bogadi ba sekile taba pele a itswa ka bogadi o bitša ba bogadi gore mphasetšeng le nlaeleleng lena le botseng badimo gore nna ke paletše ke boela gae ntane wa go phasa ka kua wa go phasa le ga geno badimo ba geno ba tsebe gore ge ba go nyakela kae mara go fitla ga geno o no di direla jwala o no nnoši gore nna ke paletše ke bogadi and then badimo ba thoma go dipotšiša gore nna go riagala eng motse wa gago le mogalabe o kae a gona a o sa le gona le o išitše kae o rekišitše then ga bo bana ba ke kae ka gore gape bona ge wena le mogalabe le hlalana bana ba a ba hlale bana ba swanetše go ba le ga bo bona and then ge lena le rekiša motse ga ga bo bana ba gone jwale ke kae gobane bana ba ka se kgone gore ga ga bo bona e be ga geno nna ke ba nyaketše stene sa bona then stene seo o se bitša ka fane ya geno goba ya bo mogalabe ya bo mogalabe and then o hladile o bitša ka fane ya kae ya bo mang lenyalo mama a se ntho bonolo kore wa bona pele o tsena ka gare ga lenyalo ge e le gore lenyalo le ga o le kwešiše se ka tšhaba go botsa monna gore mogatšaka a re dule re se ke re a jagela go nyala ke lentšu le ba felang ba bolela ba re hlalo ka setšo sa segaga bo rena e boima bona o hladile le rekišitše motse mara o buile o agile motse o sa o bitša ka fane ya gabo mogalabola a go phale ke ge nkebe o dutse ka mola mogalabola a nyaka ditseka tša gage goba ntle le go nyaka ditseka molao o tlo no mmotša re tšo o šutheletše bana ba šale bane ba nnoši ka gore sa mathomo motse o nyakileng o bitšang ka fane ya bo mogalabe a o ne toka ya go bega ka lebaka la gore fane ye e ne le beng ba yona ba santše ba tla ba bege motse taba ya fane e tswalela bana mebereko taba ya fane e kgona go dira gore bana ba se ka hlo ba sa tla ka gae ona motse o wagileng wo mama o begile ke mang a senka ke o bega a senke wa o bega alright papa go bana ba o ile a tla ka mo kgaetše diaka wena le papa go le bakileng yo ke tla thomela moragonyana tate pele mogekolo a robala bele ntate wa ka bele a nrata kudu mo e leng gore o nreetse ragadi yagwe beankiša dikolong ke tswa di-boarding school ke tswa di-private school o no ba bothata kore tate probably no tswelela ge mogekolo a fetša go hlokofala ke matho meleng go tšhentšha gona a ntšha kwa di-private school a mfa ka mo di-publicing a thoma go mpitša mahlapana a ke sa kwešiše gore ke ya majwang mare bjale e ke sepela ke gola ke gola ke kwa gore a sa nkwešiša ke thoma ke gola ke thoma go tšwa ke mohlomong ke tšwile le mma ba thoma go hlalosa gore so se boneng tšatši la gore tata go hlwetse gore wa mmonela kore lo tšentši tša diriang ke kgona go di bona kgaetše diaka wena le papa lebaka eng wena le papa wa gago nna le papa re bakile taba tšhelete ya gore papa o gana go mpatelela sekolo nna le papa re bakile taba gore papa o tla iša mama
nna le papa le wena le papa go le baka eng re no baka dilo tse dintšhi re bakile tšhelete re ile ra e baka ka baka la gore ile a kgopela ke madime 200 ranta mo e leng gore nkile ka mo fa 200 ranta moragonyana kua bele ke tlhakana le bothata ba gore ke ratana le motho ge nka tlhakana le lesogana ra ratana ga ka no re mpha ya airtime ore mpha ya cold drink sogana le o swantse le no mpha 200 gona ka mogoo a gone sogana le leng la mpha ma 250 over 300 no phela le 200 gona ka mogoo wena 200 o ile wa e fama tate o file papa go 200 ile a e gopela ka mo fa yona e fase jwale le wena go njwale go thoma o gahlana le bohlabirwa hlabirwa 200 a I change all right ke kwele o re o tsene sekolo ga itšedi yaka a o kry-e mošomo o ithutetseng business management okay o tsentšhitše ke tate sekolo awa ke ile ka go bereka di-kitchen ka dula di-kitchen ka kena sekolo o tsena sekolo midrand okay ga jwale ka batate go ne le mosadi o mongwe a šitšeng a dula le yena a ke na bonnete ke no ba mabarebare okay ka lebaka la gore mama shu hlalane le tate wena e go swara jwang taba e go bolela nnete ga e ntshware gabotse o bo duma mama a ka diang nka se re a ka riang nka se dumelane nka se thabele a ka boela go yena okay ke ba gopola ka bobedi ke batswadi baka ke ba gopola mara ke bophelo be re na le bona ke dumo re ka boela mola ka mokgwa go le ka gona ke ba re wa kgonega ba re tate o fela no tla go hlola bana a boela morago ke a mo gopola ke na le 10 years ke sa mmone ene wa phela go bohloko bana ba ba masogana ba ga bolena ba ne go mmona tate awa all right bogadi ba mme ke kgole le mo le dulang gona go jwale ke kgole all right koko ga o tloga kua bogadi o laetse ma a ka laela motho o no tsamaya ba geno a sanka ba ya kua ba re tla ba ke ngwana a buile ka gae go ne le mo ba ileng ba tla ke ba biditse gore ba tlo re thuša ka maele a senke dilo tša gona di tsamaya gabotse o ile a šala a nthoga ka bona gape nna ka mona gore ka one ke no ba šala morago sepele ke rela gore mola wa buang ka gae wa fihlang ka morwalo nna ba gae a senka ba rwala dieta ba kua ba go botiša mogalabe gore goreng re tla ba ke ngwana a buile ka gae a senke ba iya alright a re tsene ditabeng tša rena tša letšatši koko bothata bo gona mo go wena bothata bo gona ka gae koko nyakile lapa la le nyakileng ke lapa le ileng gore o te nyaketše lona fela le bitša ka fane ya bo mogalabe ele e lego gore o itšhabetše ke kwele polelo nngwe koko mo ya gore sejišo seo tsentšhitše ke mmatswala gago ba bangwe ba re ke mmatswala ka ba bangwe ba re ke ena ba bangwe ba re ke ma ene mokgalajo alright wena le mmatswale phedišano a lena be e le jwang koko yo be re phela gabotse le mmatswala ka wena wa tshepa gore a ka ba a tsoga bošego ke a nagana gore a ka ba tsoga bošego ka bane go na le tšatši le e leng gore ke ile ka re ke phafogile ka bo 2 ka mokry-a bolela strateng ande o boletse nako e telele a bolela a reng so ne ke sa mo kore o reng mara voice beile ya gage o tsogile wa mmona goba o ne o kwa lentso ke tsogile ka re ke phaya gare teng pele wa ka ya gana ka no theeletša fele mara gore o reng be ke sa mokwe alright go ya ka wena koko go ne nto e leng gore mmatswala ga go ila go ria yona physically re sa bolele ka taba tša di-spirituality tše e leng gore maybe a ka no ba go dirile dilo tša bošego dihlare kore like go ne sa ileng a go tlaiša ka sona seo se bonang gore mo mmatswale wa ntlaiša o ina no mpotša lentso ka nako engwe a mpotša gore o ba belege bašimenyana mare ba ka sego ba go direla selo seo santse o se tseba gore a gone selo se batle go direlang sone o bolaile ke go ba belega ene ke nnete ga a šala go botša mantšwa wena bo moretši o rileng koko nna lasbone ya gage be re a butagage ga a tlile
ga a boela morago a mokhapa a boa mola stationeng a boa mpotse gore ba re nna ke mo fe tšhelete ya dry clean ande ka nako o berega ntlo a gabe o kry-e ke sena yona tšhelete eo ya dry clean le be le bakile tšhelete ee bekile tšhelete alright a gone molato koko mmatswale bogadi bo bontšhi koko go no phela go e ba le dikgogano-kgogano tša go išana godimo lefase a re tsene tabeng ye o lahletše dipheko ka gare ga ntlo ya botshwelamare ye e bitswago ka lentšu la go senebe gabotse ba e bitša gore a re no re ke toilet go riagetšeng ke toilet e fetse ye e leng gore o lahletše ditaola ka go yona ya mokoti ke efe ke ya kobo o dula gona pele goba ke e ya mo o dulang gone jwale ke ya mo ke dulang gona gone jwale mare ke shiftile mo ke e lahletšeng gone be e le motse wa mama so ke ile ka re dilo di sa tsamaye gabotse ka ipotsa re ka bane be le lapeng la ngaka ka mo le gone ka lahla ka mo ka thuta ka nyaka double stain gore ke nyakele bana ba stain sa bobone nna ke dule ka mo ga gešo o thuthile lapa la mmago o thuthile la gago la mathomo o thuthile la mmago bjale le la mmago ge o le thutha ga geno le ba bakae le šetse le ba bakae ke nna fela wena fela bo mmangwane a go borramogolo a go bakae bona ba gone then ge o thutha lapa le la geno ba rileng go wena a re boledišane ke di-family tše di sa kwaneng le bakaeng a ke se re baka gape koko bona o bakile le mogalabo wa gago o baka le ba geno go tla ba bothata mo malome ka kapa ile ba ditaba tša bana so ba feletša bona ba di tseneletse ka mo go tšona and then na ke no emela ko thoko ke rela gore bona koko o thuthile lapa la mamago o thuthile lapa la gago lapa le la o thuthileng ka go lona go ne batho ba ba tseneng ka fale ba tseba gore lapa le la ba dutšeng ka go lona o lahletše ditaola kako ya ke tše dingwe tše di riang gore malapa a batho a berekwe ba fela ba re ngaka a go nto o e riang mo re no berekela go no tla mo go wena nto e re tshwenyang ka ko ino berekela gore tshwenya ke lebaka la gore ge re reka metsi malome ka kapa a nke re hlalosetšana gore le tsebe gore ka mo ke lahletše ditaola gore ke shaile ngwana lesia batho ba dule ba tseba ba le aware ya gore ka mo go tlo riagalang jwale ko kwa re kwane lapa le la mama ga go le thotha bana benu ba kae bona ba robetse be le mowa be re le two be le moshimane be le lekgarebe be le moshimane le mmoloketse kae gona mo Denelton ka mo lapeng le lona le wena o thuthileng ka go lona jwale koko se se go riileng gore o thuthe lapa le keng ka gore lapa le le ne medimo ya geno le nyakile ke batswadi ba gago le lebitla le gone ka mola jwale o tlogela jwang bitla la geno o le fa a se la gešo nko fe kgaetšedišuka mo tate moremi lebaka la gore mmathothe motsola koko ile a reka tenesela ngo ngaka tsoko yale ga sa kere bophelo ka go lone ena ka bena ya sokola koko ka o hlokofetse a sokola ka mola a llela gore nka re nka kry-a pleke mo nka thothang gona pleke bja e rata be le pleke a le gana te kore a ka kry-a sekgwa ka gela nnoši mo ke galalala ka se o bile a no šitwa ke bolwetse a bo wa re tlogela bjale le o be e tlogele baka le lefa mma maatla gore awa ke be ke no thotha mo kane le gone be go sene bophelo go se bophelo ka mokgwa gore gaufi le difamily go no loišana a bola ke loto o nagana gore a ka ba tšheletse ko ra bona ra re kaya sethogeng re dula sethogeng le jwale re dula re nnoši moo go tla ba kaone jalo o ka re thetše petrolo godimo ga mollo lena le no kgetha go dula ka ra sethoga a ra kgetha go dula ka ra sethoga eno ba re ke dinewstene jale re ka sethogeng re nnoši moo ba ra wa ke nto e be rata ke koko bjala ra dula ka go lokologa no mo go ne bothata bitla le leng ka moo ke la kae mma ile a nyaka a ke re mme o na nnoši malome nno re go tlhokofala mmatšha la nnoši a bona re motswa ka sedulo nnoši a nyaka ausi o mongwe re a šale mole bjale ausi o ka re ile a fetela ke ngwana a bolokela gona ka mole e se wa ka moo
lena la dumela ntaba e diragala be re se gona be re dula ke nako re sa dula gae mara mama ke na le nnete gore a ba go botsa gore ka gae go tlhagile mathata mohuta mang koko bampoditša ke fihle bampotša re ba dirile ka mokgo wena wa fa koko maela gore ne le auso mo be le motho fele ke motho etse mo tseleng a le tsebe gore kwa ga mang ausong ra tseba re kwa gama and then ke no rela re ba gabo ba tlile ka morago ga gore a fetele ke ngwana le no tšea motho le ya mo re tlo ba le bothata alright go ntšwa le ge e le gore re nyako ntšha motho wa batho ka mo re mo ise ga gabo a le go tsebe o gona mola mmago gona mo gausi mmago ngwana o sa le gona and then wa ile sa mmotse gore a tla tšee ngwana gage re no bona gore re tšhabe re no tlogela go le ka mokgwa alright jwale batho ba ba tseneng ka mola e le ba rekišetša stene se le ba boditše gore go ne le ngwana lesea leng gona ka mo aowa ra ba botša selo ga la ba botša le gore go ne le ditaola ka fao aowa taba ditaola ke kwa a segale ke kwele ge mma thoma go bajo be ke tseba ditaola di go phuthedi le gona jale ke no kwa rawa gape ditaola tšela ke ile ga lasela ka toilet mama go kgaetšedi ya ka o na le mathata a mago ene o hloka thušo mama gago mara ka gare ga thušo a e hlokang o hloka gore a phurulile pelo o tshumile ke sa le ka wela ka makhureng re le mmerekong yona ge o e tšwa sanka wa go e nyaka taba re o ile wa wela ka gare ga makhura ke ile ka botša mogala ba ka gore ka o diretswe re o nyakišiša gore go diragalang a gane nna ka tswa ke nnoši ba re ke moleko mama o ne le mathata mantši ene mo go mathata mantši ya o ne le ona nna ye ya seješo ye a ke e bone e le bothata ye gobane seješo se ne le ditaelo tša gona tše e lego gore re tlo go fa tšona di tlo go thuša taba tokološi ga ke bone e le bothata re tlo go fa ditaelo tša gona di tlo go thuša taba kgoparara ya tabaši medimo ya gago ya sokola ga e tsebe gore e dule kae medimo a e dule gare ga sethoga e dula mo e begetšwego gona ene ge re go thuša medimo ya geno e se gona go tlo ba boima gore o kry-e thušo taba ya gore wena le ba geno ba ga bomme ga le boledišane e tlo re diba ye ke nako ya gore ge e le gore ke go ne le ka mokgwa lena le sa boledišaneng ka gona le ye go dula fase le lokiše taba gobane nna nka se nyake go lofa thušo godimo ga ditshele ka gore gonjo le nka le botša gore lebakang koko le tlo re lebakang le bageno so re ka se ra diba ke ntho e leng gore a re tsebe ntho re e bakang sa mathomo ba swanetše go tseba re koko wa bajwa sa bobedi ba swanetše go tseba gore o thuthile motse wa mmago e leng gore nkebe o thuthile ke bona o ka se thuthe motse wa mmago wena ka bo wena go ne benu ba ba santšeng ba re ge ba thutha motse ola ba epolle le badimo ba ka mola gae wa tseba probleme ya batho ande nto ke bothata bo bo aparetseng nka no re lefase le ka moka batho ba thutha motse ge motho a thutha motse o ne o tla ka moa tšea ditafola tšea disofa a re nna ke sepetse ke thuthile a se go thotha ka mokgwa ge motho a thotha o tšea titikwana o laela badimo ba gabo wa ba epolola o sepela le bona ba gae ba mo phatsetša ba mmotša ba re ka mo a e sa le stena badimo ka mo le sekatlo le satla le e tla le re ke ga lena a e sa le ga lena ka mo so ge o no tšea mpete o tšea disofa o re ke a thota ke a sepela go ne bao ba šiang morago ke le ka tepotša gore ke phasitše le ka bone be ke sa phasitše ke motho lebaka šili koko o ka se di dirile dilo tše e lego gore ke tša sedimo ba geno ba bang ba sa le gona ba sa phela ba ba swanetšeng go dira dilo tše go na le bohlokwa ba gore go be le motho mogolo wa swanetšeng go ria dilo ntate moremi before re tlo thotha re ile ra ya go nyakišiša gore motse re go thotha jwang re ya go kwa gore re tlo thotha jwang e rile re fihla ba re botša re swanetse re hlapišwe lefifi la
mokgekolo pele re tloga ka moo Mm. re ile ra hlapišiwa ka pudi ba re hlapiša leswiswi la mokgekolo before re thota ra hlapa ba re botša re jwang ra dira ka mokgwa ba re botšeng ka gona ba re le dire jwang ba re tšee badimo re tšee leng re tlo hlapša ka nokeng ba re tšee le lehlaka re go le bja ka godimo masenke kwa ke tse re nako e kae gona ko re yang gona ema pele kgaetšedi o kontše ya kgato ka kgato ore ba re le dieng re twa go nyaka gore re thotha jwa motse Ya. a ra no emelela ra sepela re Ya. thotha nyaka pele ditsela gore motse o thuthiwa jwang ee ba ra wa lena le leswiswi la mokgekolo sa la robala a la a latlhapa hlapa aga La lanokeng hlapa. ya re tšwa nokeng ge le tloga nokeng ra ya ka gae re ile le lehlaka gae ba re tlile ba re phorola ka mo gae ba tlile ba re phorola ka mo gae ka nokeng beno ba ba re o hlatswa mago kwa be ba re phorolela mo godimo ga one and then re boe le lehlaka lehlaka le ba re ke la go riang a ke tsebe re kwele koko ra re wena o tshepa re lehlaka le feta bo malome ya go ba ba leng gona o ra re o ne tshepa gore lehlaka le feta bakgekolo ba ba leng gona mola kgorong koko nna ke ipoditse gore motlha mongwe ke tsere lefata ke ba wa tseba koko ke tlo go botsa nto nngwe tee o swareletše dilo tša sesi gore di seke di a loka gobane mogala bola mo a leng gona o ne le sekgopi ka lebaka la gore o bona gore o goga leo ba geno ba ne le sekgopi gobane ba bona gore o goga leo ene sesi o malome ka kapa o tlo fetša e ba ka gare ga ditaba mo e leng gore o thoma go hloya le ke batho ba bagolo e le ge a llela gore mmage dilo tša mmage di loke and then ba kry-a bahlahli ba e leng gore ba ba fa ditsela tše sego tša maleba nna ke le so nka se thothe motse wa tate santse ke re ge ke o thota ke ye go bitša rangwane goba ke bitše ramogolo ka ge papa e le o mogolo a šala ke ba bangwe morago gore re ke santse ko nyaka rangwane ke be ke nyake bana ba ragadi ge ragadi a robetse ge boragadi ba le gona ke santse ke ba bitše e be bona batlang ke ye go bitša le bagabo mme gobane tate motse o lasoa ga ga nnoši e be bona batlang ba re ngwana mo re a thotha ene ba ye go botsa tate le mme mo ba tla beng ba le gona gore re thotha motse wa lena ka mabaka a rileng gore jwale lena ba no le botsa gore hlapang leswiswi go hlapa leswiswi ga go tsene a go tsene felo le go thotha motse go ne go thotha motse problem ya rena dingaka shi le ye re sa e kgoneng re ra e kgona a go kgonagale gore o le ngaka ya Sesotho motho a tlile go wena o no re monna gesho wa bona taba tše tša go thotha metse di kgona ke ngaka seketekete o nkwešiša wa bona taba tše tša malapa ga ke bereke ka tšona di kgona ke ngaka seketekete taba ye ngaka tša makgowa gantši di re phala ka lebaka la gore ge ntwa ba sa e kgone ba no go botša ba re no nna ke le GP ke bereka go fihla mo ke a refera gore o ye go bona specialist so ke ntwe rena mangaka a setšo re santseng re e dire because a go thuše se le go sepela re diriša batho diphoso tše e leng gore ba di dira ka tšhelete ye ba seneng le yone no mme o sa bajwa o hlapile leswiswi medimo wa geno iphatlalane there is no way ya gore re ka re dilo tša gago di lokile go lesoke lenanego le le theeleditše ke dingaka tše di tsebang setšo go feta nna mara go ya ka tsebo ye nnyane ye nna ke neng le yona ke ne le go kwešiša gore se ba go re išitše go sona ba go sepedišitše godimo ga phoso sa mathomo wena koko ngaka ene ge o le ngaka o swanetše gore o be le ntlo ya gago ya badimo pele ge re ka bolela ka go thotha motse re swantse re nyake go tseba gore badimo ba le ba ga gore ba tsentšhitšeng ka mola ka ge o le ngaka re santse re bereke jwang ka bona pheko tšela di leng ka kua ntlong ya botshwela mare re di ilolla jwang gobane di ya go diela bana ba gago leswiswi di ya go tswalela bana ba gago manyalo di ya go tswalela bana ba gago mebereko di ya go thulantšha bana ba gago di yo raka bana ka gae gobane lapa le lenyakang gore ba tle ka gare ga lona le ka gare ga leswiswi a ke go fe yona ga nnyane malome ka kapa ke a leboga prof nna a ke ne polelo tše dintšhi mma gore na kgaetšedi ya go ge le boloka bene mengwage mekae
maloma o tlhokofetsane mengwe ge mekae e tšwile mogolo man a lata 14 ba lata 14 o be a se ne mosadi bja se a nyala o be a ne bana sa mo a seng ka ya go kokota a seng ka ya go dira selo a kinya ke go boela kua morago ko lenyalong la gago batho ba kopana batho ba tlhalana ke bophelo bo jwalo ka gore re ka se hlohleletše batho go dula ka gare ga manyalo a ditlaišego e ka ba tša boloi e ka ba tša go betha e ka ba tše dingwe tša bophelo ke nyaka go reta mo tabeng ya gore o nyakile stene o tlo tšwela pele ka fane ya ko lenyalong la gago ko go bethela matsogo on that. Number 2 lapa la geno a le mo diatleng tša gago o msadi ene o malapeng a batho lapa la geno ge le gona ge o sa dule motho o ka tšea ngwana gago wa mošimanyana a tšhwadula ke ga kokwaga a tšhwadula ka mola mara mafelong a ditaba le swanetše lenyaleng kgaetšedi ya go mosadi gore lapa la geno le be le motho a le nyake wena ene le latlhetše ditaola ka toilete go bolokile ngwana ka mola stene sela go nwa le gone batho ba ba dulang a ke re le na le sa borota ka mola a e sa le selo that means gore re batho ba le ba dulang ka mola ba ka gare ga mathata mang a magolo go na le lebitla ka mola go na le ditaola o go rogetše kae go bua thwaso gona ka mola stene sela se ne taba tše ntši mmotšiše gore ntompa gage kae ntompa gagwe e kae kgaetšedi yaka wena mma e sa le gona le gone jale e neng ka mogare go robala mošimane ka ena o dile o šala mole ka lebaka la gore mmerekong e tlo ba gole emapele kganeng stene se a la se rekiša re se rekišitše motho a dulang mo go sona o dira business mo go sona a dule and then ngwana ga go sa dula ka mowe o rentile goba a ke re wa le ka ga batho o no dula o dula ka kwano ya mang ya katile dilo tša bone a gopetše ke mang ke o le mo re feileng sona ya ena o te kgopeletše nna ke le ka ra a ke sene fele ke ra gona gore o gopetše o kwane le mang le monga sona o lena le faneng sona wa tseba re prof ke bona phoso e kgolo e le gore ga ba honest go motho ba mo rekišetšang stene ke dumela gore ge nkebe ba ile ba mmotša mathata a stene sela gore mola go ne le bitla ditaola di latlhetšwe ka toilete ntombashe a ke nagane gore o be a tlo se tšea ande gabotse se o ka sololokile wena kore a ke nyako go botša maaka lenyalo o tlo le šupa ka monwana ba sa tlo go fa di-200 ranta masogana e sa le forogo ene prof ye nngwe gape mma go rena o dirile diphoso tše dintšhi mo bophelong a ka no be a ba a diriša ke tlhatlho ya dingaka tše a beng a sepela go tsona goba baporofeta goba ba beng ba moeletša e le batho fela mara ke dumela gore go tloga gone jwale ba tlo tseba ntwe e leng wrong le ntwe e leng right ene ba tlo tseba gore go tloga mo re lokiša ye ge re fetša go lokiša ye re tsena mo ge re fetša go lokiša ye mo re tsena mo mma gore na gora gore badimo ba gage ba sa šetse gona gona kua steneng se le a se rekišitšeng sa mathomo a ba hlala a gone degree of divorce mo go sa ne boitlamo a ka no re ga a fetša go robala mogala ba re ke nyaka mokgekolo wa ka gaka a ukwe ke re mo isung ya gore o re ke hladile mara ke nyakile stene ke tlo fana ka fane ya bo mokgalabe a ukwe ke re ke mo itiela matsogo go ra gore lona lapa le a le nyakileng e sa le la mogalabola ene le yena ka gore mogalaba ga gane gape mogalaba ga gane motse le yena le ile o dula kae ba ile o dula kae a kere ba rekišitše poleke ya bona mogalabola o dula dirumong o hirišitše a ne mo a dulang
wo o nyakile stene o fana ka fane ya mogalabola gore a re lona lapa la le nyakileng ke la mogalabola. ba tseba malome ka kapa go ne nto nngweši baratani ba kgona go ba loya gore ba lwe seng sa bona. Baratani ba kgona go ba loya gore ba lwe seng sa bona. Lebelela taba ya mama e jwang a ne motse monna gage ga a ne motse ke bolela ka gore batho ba be ba ratana ba dula mo go teng ebile ba nyalana. Go na le gore motho mongwe santse a be le mona ka moo mo gare ga dilo tse be ba ratana ba nyalane ba riatše ka moka mogala ba šoma mme a šoma bana be ba tsena dikolo tša gabotse gwa tsena sera ka gare bona re sera se tsene se rileng batswadi ba rekišitše motse one a ba sa ne motse mogala bo o dirumong bana ba sa tla gae mme o boetše ga gabo kua mogala ba monyetšeng gona mme o go rekišitše mme o tswa go thwasa ka morago ga gore mogalabe yena le mogalabe ba tlalane mme a be a ba le ntomba go be go ye ditaola ka toilete go be go šale lesea ko le e sego la gabo ke nyaka gore o kwe taba tše gore le e seng la gabo gone ba le mme wa bajwa bothata ba re keng mmatswana o rileng o mo fakile bothata bo bogolo ba noga o swele o wetše ka gare ga makhura go swa ke ntho nngwe santseng e go rie gore o emelele gobane wantse o tsena ka gare ga mollo go ne le bothata bo bogolo ba sedimo ka gare se seshu o nyaka lenyalo ka patla le jase ga a dula le monna o mo fa 200 ranta because papa ga o mo kgopetse 200 ranta tšhelete e ntšhitše ngwana bo bona manaka tšhelete ye e leng gore ngwana wa mme le tate o e utsweditše mang papage e mo ntšheditše manaka ke nyaka gore o kwa mathata ka molapeng leo ngwana o tswile manaka ga a fetse o tswa manaka mme le yena ba mmotsiša re ngwana re rieng ka yena a re bitša ngwana re tle re mogalebe o re bona gore o riang ka yena mogalabe o tswa lesolo a nnoši ga e tswa lesolo o a banne mola ba re a nyake moruti ebile a nyake ngaka mara ge ba sepela ba re no tšhelete le go baditše ngwana potšišo kore ngwana le yena ba utswetšang tšhelete papaga ge ke e tla mo tseleng ke tswelela Pretoria ke kwele o bolela gore bogodu lena le utswitšeng kgomo tša batho le dijileng le sa tlolela dikgomo nna sa le ka bona monna kwele o e bolela tabe monna ko Witbank alla kgomo a sepela a swere di-crashes so alla kgomo a sepela bokolla bjale ka kgomo nto ba reng ke letswa malome ka kapa le ka go lesa for 40 years wa tepotša gore ke phomeletše mo le yang go swara gona le ka se tlhole sa go tlogela a re sekera ya gole tše ke mathata tše gobane mme a ba hlala pasa gage e sa bitša ka fana bo mogalabe o nyakile Stan o se bitša ka fana bo mogalabe bana ba gage ba sa bitša ka fana ya bo mogalabe empa go kwatetšwe mmatswale ene ge o ka nyakišiša ntwa ya mama le mmatswale a se ntwa e kao ye e leng gore basadi ba gahlana le tšona ka mo malapeng basadi ba tšhelwa ka metsa go bela basadi bo mmatswale ba itia ka dikota basadi ba re ge ba tsoga ba kry-a mmatswale a moemeletšiso ka moemeletšiso a mmona moemeletšiso go boima ka mo malapeng jwale mama o ntwa e hlokang malome ka kapa ya mathomo le monna gage o hloka thušo ene a ka no ba sa tepone go dilo tše a di dirang monna wa mama o hloka thušo mo a leng gona a gone monna a ka thabang a ne bana a be a ne mosadi a tlogele motse a ba ye go dula dirumong tšhelete motse o le o rekišitše le rileng ka yona mama ke agile o da bomsa o ro dulang gona go ntšwa ba ka mogae wena le mogalabo le rekišitše motse o ntle le gore khotho ye go fetša ka gore lena le tle le kgaogantšhe dithoto semmušo o ile rena o nyaka o rekiša o nyaka o tswa ka mole alright ke eng se se le gapeleditšeng go rekiša motse le tseba le ne bana gone jale a kere ke moroka ke nyako nyala sesišu ke ya go monyalela kae sesi o nyaka lenyalo modimo o nyako go araba o nyallwa kae o nyalla di rumu mo tate a leng gona
gana a hira mo o re tla ka iwela ka baka la gore jwale lo nyalela metseng ya batho mo papa go patelang renta gona e le gore mo le dulang ke stene sa mama or double stand ya e nngwe stane se sengwe se o rile ke sa gešo ke sa bošiela no go lokile se sengwe se ke sa gabo sela se replaceang sela ya mara o ka re ba lekile go lokiša go lokiša dilo a sebe ba lokiša malome kaka a o kere o ka re ba lekile gannyane ka gore šidio ke tše pedi tsona ke tše pedi di bega ke mang di bega gape kgaitšedi ya ka setlega ya thotha motse rena banna re le gona a thotha motse o bea molara ka mo ke gešo nna re le gona wa tseba mo auso a boloketseng lesea ka kwa mo South Africa a ne ga gabo a no tsamaya boloka masea metseng ya batho yena ga gabo ba ileng ga a fetša go tlhokofalela ke ngwana ka gore motho mongwe le mongwe ga a tlhokofala o išiwa ga gabo mose jwale ba gabo ba ileng a ke se re ba ileng a ne batswadi no ba bana fela wena o ileng ge o fetša go kry-a gore gone ngwana o tlhokofetse bile o boloketse gona ka mola ke le ka hloka matla se ke bolela go tšwela pele o lebaka la gore mosadi o ile a ipotsa gore o tloa mosadi ya malome a sa phela msho a ipotsa gore o tloa mosadi ya malome be ba dula wa seng ba dula ekwa bjale ba dutse ka mola ga botsa a ipotsa gore ke ga gagwe oh that is why ne ke nagana ka mokgwa gore a bona gore a ere ke no bolokela ka mogaka emapele ho mama o ile mosadi o kopane le yena tsileng le sa motsebe be le motlišetša abuti o dutse le yena tšatši le le one le a gane go hlwa boele kwa go ene nna bena sengwe ke sa tsebe gore go diragalang a ke re wena o rile motho ga le motsebe e no ba motho wa strata le no motšea kua la mmea ka mo gae jale gone bjale e be e le mogadi boage jale lesea le ke la gabo lena awa gona papa go sea le o rileng yena ge ngwana gage a bolokelwa mo e leng gore mosadi ya gage o hirile gona wa tseba prof mo go tlo nyakega gore mama go ye go ba le meeting le ba gabo bommane yage bo rakgadi yage bo rangwanage ba ba leng gona a kgopelwe tshwarelo ka gore o ba shaeditše and then ge ba fetša ge ba mo swaretše go lokišwe taba ya go thotha ntomba gabotse ke nagana gore tšeo di tseba kudu tšewe and then ge go thuthilwe ntomba go era gore ka ntomba e tla be e sepela le ditaola tše di leng ka mo ntlwaneng ya botshwelo mare gore di tšeiwa jwang and then go tloga mowe go ne lesea mola le swanetše le baga bolona ba tle ba le tšee sea le la bona and then ge family e kwane le mama ba mo swaretše diphošo tše a ba diretšeng tšona and then ke mo ba yang go dira dilo ka tsela ya gabotse prof o ba hlahla gore jwale ba ye go phasiša ditene tšela tše pedi tšela di lenkwa gabotse ebile ke nagana gore ba swantše ba ye go phasisa se sewane ka gore sena sa gage se nyaka ba le bakua se nyaka tate tate ga begele bana ba endene yena a tsamaye ge e le gore wa tsamaya mara a ba bigetše le yena tate a biditše ba gabo ka gore ka mokgwa mama e bolelang a re ka tšatši le yena a tsamaya kua go tate a laela le ba botate a ba laela o sepetse o ne o sepela ke ba ba ka ikua ga botate ga bo mogala ba gago be re le ga rena Ae. ga ga ba go dule mo ba belego e le ba bakae go šetše 5 ba sa le gona ye a wa ba laela ke re a wa ba laela okay 4 and then bona ba reng ge morwa rra go bona a rekisitše stena a dula dirumong a ke tsebeng wa tseba senge prof ba etla gae be re batla re šhala morago a senge ba etla be re duma go ba bona ba etlo botšha gore bana ba sepela le mosadi a senge ba etla awa phošo e ne ba geno e ne ba bomme wa tseba gore why ge mosadi mma maubane a tšwelega maubane a ile ga gabo ba gabo mma maubane
ba swantse ba di enyakelang keno ee wa ikwa a se ba ga maubane ba swantse ba kitime ba shale mosadi o morago ba le ba kua ga bo mosadi o ba swantse ba die ba ga maubane nyakelang keno re bona ngwana shu tsena ka dibeke nna re o etile jwale re bona a fetša beke a fetša kgwedi ebile a fetša eng ganeng goreng jwale ba ga bo mama ba paletše ke go dianteo ka baka la gore ga ba kwane motlho mongwe ebile ba bang ba bona ba thabetse taba ya gore o buile wa ekwa jwale diphoso tše di diregileng ke nna o nagana gore prof ke motho wa setšo le yena go ne le ba ba leng ka godimo ga gage ba ba tsebantše ena a sa di tsebeng mo a gakanegang o tla nyaka maele gore mohlomongwe dintong ba di thutiwa jwang mabitla a tšeiwa jwang gore batho ba boele ga bo bona ditaola ge di wetse ka toilete jwalo ka gore ga gone motho a ka tampelang ka mola toilete ka mola ditopa ka etee ga di sa bonala jwale solution ke eng replacement ya ditaola tše jwalo go diragala eng ko gore wa bona bohlale bo nka bofang dingaka tša gabo rena tša setšo nna malome ka kapa ke bereka ka mokgomong a ke tswafe go ya go nyaka mokgalabo wa gale ene a ye go mpha setšo gore se eme jwang wa bona tabeng ya leloko le ke ne go fela ke bolela le ditsebi tšeo di tsebago setšo ke ye ke dule fase le bona ke ba botsiše gore maradilo di sepela jwang wa bona go ya ka ke ya go dula fase ke nyake fane ya gabo bona ke ye go nyaka go tseba gore motse o ka fane ya gabo bona o begiwa jwang mara sa mathomo go ne nto e mpotšang gore go ne nto e hlotšeng dilo tše ke re tate ba a swere bana ba gage gabotse a swere mosadi wa gage gabotse ba be ba bereka ba be ba aga motse ba nnatlana-tlana ebile re a tlala ebile tlana-tlana re sa nyaka selo tlana-tlana ebile dilo ka mokana ga tsona di duleng fase bana ba boele gae mama gone bana ba ba kae kgaetšedi ba bahlano ne ka gare ga bana ba ba bahlano ke mang a dulang le ena o dula le nna fela wa bona gore batho ba ba ga bomme ba tlo re nto ngwe le ngwe ye mama e dirang wa bona gore ba tlo re o diriša ko wena be ke nagana go tšhaba le nna bjale moši ya nnoši o nagana o tšhaba o ye kae ke bona ka re mohlomong nka ba kgole le nna ke tla ba kaone ka kry-a meberekonya o nagana o tšhaba o ye kae o makgweng go mang ke o maketa gone meloko le metswalle ya bomang ya bomang meloko le metswalle ka gore ba bomma go a lekwane le bona ga bopapa go a lekwane le bona a ke re ke ile ka bereka ko gone batho ba ka ba tsebang jole nkane gore ke meloko le metswalle ke o ya ditšhoming ke ye go maketa a ke ona ma ke dula ditšhoming ke tepama bjale ke ye go maketa ke bona nka reng ka ba kgolenyana o ka ba lesedi gape o ne ba leswiswi ya go no re ka sebe leswiswi and wa tseba re leswiswi le hlola keng le hlola ko gore o ne le mmago so phoso nngwe le nngwe ya e dirang o e dira wena o ne le yena ka mantšwa mang go era gore le wena o se senye ge ba lebeletše mmago ba bona wena ge mmago a dia phoso gore re le wena o ka gare ga phoso e mmago a e dirang a ke tsebe prof re ka topa ba babedinyana nkono ba balla diphoso tše di leng gona ba thieletše ba bogedi nke ba thuše ka maele ko re ono ba beela tsona ka moka motho ga a founa ba thieletše ba rena ba founa ba tseba gore bothata mo re gahlana leng motheeletše ka mo re apeile dipitša di a kgaba-kgaba ka gare ga pitša mama o hladile ka gare ga tlhalo ya gage mabaka a gage o tsentšhitšwe phoofolo tsoko ka mokgwa wa seješo ge ba sepela ba phara mmatswale ka melato mma o tswa go thwasa a boa a bona bongaka ba gage bo sa bereke a tšea ditaola a di lahlela ka gare ga ntlwana ya botshwelo mare mma o thuthile lapa la gabo a ne a nnoši mma o rekišitše stan a se rekišetša motho a se mmotše gore setene se ke go rekišetšang sona go na le setopo sa lesea ka mo go ne le ditaola tše ke di lahletšeng ka toilete ntompa šele ga a sa mmotša mara ntompa ye a bonagala re ke ntompa
mma ga a kwane le bana ba gabo amene family tša gabo ga a kwane le tšona bana ba mma ba phatlaletše ga ba sa tla ka gae tate ngwana o mo utsweditše tšhelete a botšiša mma gore na jwale re dieng ge go le so mma a re le wena ke ngwana a gago bona gore na o tla dirang mohlho mongwe phetolo ya mma e kwatišitše tate a tšea ga a ya kua go mošimanyane ola a ya go nyaka tšhelete mošimane ola a e utswitšeng o be a utswitše 1,500 and then a kry-a a jile 1,400 go šetše 100 ranta tate a tšea 100 ranta yewe a ya mo yena a yang ka 100 ranta yewe go bereka 100 ranta yela gore e kwiše mošimane wo bohloko ge ba itlalletša bona ba re e sego mošimanyana wo fela empa 100 ranta yela e be e le ya gore e re fetše molokwana rite mma go rena le bana ba mma sa go nape se tlaba le go feta tekano ba tlhalosa gore tate ga se motho wa dingaka tate ga se motho wa go ya baporofiteng mara tate o kgonne go tšea 100 ranta a ya go e bereka ngwana a jwa mana ka hlogong tate o kgonne go kgopela 200 ranta e fase go morwedi yagwe a fa tate 200 ranta tate o kgonne go tšea 200 ranta a ya go e bereka gore ngwana gage a seke a tsoga a swara tšhelete ya ka godimo ga 200 rand jwale potšišo ke gore ge tate a be a hloile dingaka mo mahlong a bona ebile a sa nyake go ya felo go a go nyakišiša na nkane ka thokonyana go ya ka bona o be a eya na kgaetšedi ya rena gore e ka kapa potoboro se bona ke a ba hwetša o tselege ba re ba mpetša ba no mpha 200 ranta ka kapa ka baka la gore tate 200 ranta yela kore o tlogile a bolela gore tšhelete ya gage e go memo jwale potšo ko gore ge kgaetšedi ya rena a se a hwetša thušo na ge a ya go hwetša mmereko bana ba swantše ba mo pateleng bokae na ba tlo mo patela 200 ranta ka baka la gore ke tšhelete e leng e limitilweng gore ke yona a swanetšeng a e hwetše bana ge ba tlile gae ge ba boela morago mebereko e ya fela ge ba rometše tšhelete ge tšhelete e ka no fihla ka gae mo ba ntšhitšeng gona ga go sa tsena selo a re mmegale magagešo ya 064-858-2771 064-858-2771 re tseneng tabakgolo e beng maele tabakgolo e no bang maele magagešo mathata ke a mantši emsareso mo moyeng tumela Okay. re gona rra lena Rona. wa digwara na le gona A wa rona ngwaneso re kwa bohloko. le kwa bohloko Nna ntho e napang e nkweša bohloko thata. Tseo tša go thotha dintomba le malapa leng ke a tseba gore prof o tlo di kgona. ya Se ke napang ke mo kgopelela sona ke pholo. ke pholo Because a gona ntho e palelang especially ge di ka re dilo tše ka moka re di dira re mema modimo a go pale selo. Go na le mosadi lentšu la modimo le bolela gore sa le a tshwara ke bolwetši ba ngope for 12 years mara o ile a tshwara morumo wa kobo a Jesu a fola go ra re nako e ka moka mosadi wa modimo a hletla ya godimo lefase ke no mo kwa le moya wa gage o lapile mme ge ntša ya godimo o lapile ge ntša ya godimo lefase o ba ya ka tšhelete gona ko dintompeng kae be go e tšwa tšhelete o feletše ke tšhelete o feletše ke tshepo o feletše ke maatla se se leng gona gore modimo wa rena ga a palele ke modimo wa kgona go phekola mapheko a phekilweng ke no rapela gore modimo a thuše prof a be le maatla se ke ba mo felela pelo tšeo a bego a di dira tša diphošo ka moka re di kwele o ba di diriša ke go kwa bohloko o ka se dule in a relationship gore o kgwe ka gare ga relationship in the name of love mme o kwele bohloko diphošo tša gage re a di bona tše dingwe tša tšona go ka dula fase wa dinagana le nna ke le senoinoi ke leso ke be ke tlo di dira ka tšhaba
ke nagana gore le motse o ebile ena o bile le matlanyana a kgona go dirang go nyaka motse o mongwe pele a bitse ka fane eo ke nagana gore nna ka mokgwa ke leng lefiega ka gona nkebe ke tšhabile so e nngwe gape ye nkweša go bohloko bana beso o ka re modimo a ka le thuša la e kgona ke kwa ba re ntho e lego ka mo maleng a gage ke messenger ke nagana gore le ge ntse re bolela ka mokgwa re theeditse o ne go kwa senoimo ya ntsebe ene dilo tse ka moka go ka dinyaka go tloga kua morago di tswa ka mo gare ga lapa la ena monna okay e kwa ga a sa nyake baruti a sa nyake dingaka a sa nyake go rapela gobane wa tseba kwa gore ba re go rapela o re o rapelang eka o tseba gabotse le batho ba letsogo la boraro ba tseba gore thapelo is a powerful weapon so tšhelete tšeo a di tšerego di-200 tšeo le di-100 ranta tšeo a tlaiša bana ba ba gage ke ka baka la gore o tswa dingakeng mose ga a sa tswe dingakeng gore a re yena ka bo yena e mokgwa a tsebang go di bereka taba tša gage gona senoinoi rena mangaka re reng ge re dumela motho a go batša ngwana wa gage re dumela ka motong mo lapola ke mong e sena lebelo ngwana wa gago wa mo tseba le go ya kua a letareng ye le phasang go yona o šetse o no mo tseba gore ke a go mmitse gore senoinoi gware monna wo ke ena a seng gabotse ge nkebe e le gore o swana le banna ba bangwe ba e leng gore ge re tla mo pitseng tše kgolo re kgona go boledišana le bona ke nagana gore le ge nkebe le mo founele ba ka se e tshware le founu ka mokgwana go le pelo e mpi ka gona so rena gona jale ke no kgopela gore ntate moremi se ka ba felela pelo ya le bona gannyane seo ka reng o ka thoma ka sona motho wa modimo phahlo mošweu le diatla ke a go tshepa o no thoma ka pholo tseo tsa malapa le dintomba le dilo mamma re tlete re di bona go thušang gore re o thotha malapa o re phase re direng gomme ngwana modimo mafelelong a re furalele ba tseba o boletše ntlha e bohlokwa ye e leng gore be se gona ka mogopolong yaka modimo wa tseba gore wa ya re kopantšhitše mo re thome ka pholo ngwaneso tše ntšhi tšeo di tlo bonagala ka gore a go thuše selwa ke re go no thotha dintomba re di ise kua di tle di hloke monga tsona no o boletše ntlha e nngwe bohlokwa kudu a ke nape ke engwa le nna ke a go leboga ka gore gona jwale ntho e nkwešang bohloko gona jwale le a mmoledi a re mmone rena ka mahlo ke nagana gore lena le a mmona le mo diagnositše šetse le no mmona gore motho wa modimo o go betse le go ba tlile morediong a bolela tše dintšha tsona ke re wa kwa re thuša ke kgaetsedi ya rena ga se gore ga a di tsebe mo a leng gona le gore mara batho ba bokwa bohloko bo ke bokwa le tše dingwe tše re di bolelang ebile ga a rekwe yena o tenyakela pholo no ke a leboga ke lebogile kudu wa digwara potšišoše e re go thuša eng gore re thothane le dintomba di tle di hloke monga tšona wa tseba a tla le ditaba tše di botse kgaetšedi ya rena a mpha polelo a mpha maele gore tšea mme o le sesiwo o ba admite o bereke godimo ga bona pele o ka lokiša dilo tše ka mokana ga tsona no wa tseba motheeletši wa a feditšeng go letša mo ke a mo leboga modimo a mo fe maatla bohlale kore a mo okeletše tše ka mokana ga tsona 0648582771 mcrs mo moyeng mcrs kakapa kunjani sikhona mahlangu kunjani no professor ngapha yebo baba Mahlangu professor lapho uyiphethe ngiyo then ukhuluma amagama amanye we-specialist yeah and then ngeze ngathi ngiyi-doctor kune-GP then kune-specialist yeah and then if kunento enye yakubhalela ngikuthembile professor yeah and then kunento enye into engaphakathi lemde uberege ngayo macanzi iphume muti iphume Mahlangu iphume uzokulwana ngiyakuthemba yeah ngiyathokoza ngifuna ukukhuluma into eziningi and then nesiba abantu kumele siphuthe i-trust phezu konkulunkulu ukuthi uprofessor uzongirhelebha uyathandaza siyathokoza buti 0648582771 mcrs usemoyeni yeche Tobela na le kae re gona ra lena le bontate Moremi Tobela ke mama Lefo mo ga Tloporo a re a leboga mama Lefo
ke nyoko tlalletša ya sesola wa mathomo a senoinoi ya abuse senoinoi mm gore mama o tlo nyaka le counseling mm monogano wa gage gore o boe yeah e tle e tlaleletse ya pholo ya a ke tsebe mare gape mo bophelong go le mathata a mangwe kore o kry-a e le gore a mathata ka gare ga lenyalo a ka tlisa ke sedimo ka re le ena dilo tša gage ga di a sepela gabotse bjale gona bjale mama kore a rapele modimo a mo thushe gore a boele familing ya gago di-family re alwa mara go ne mo gongwe mo e leng gore re tlo nyakana mama lefo welano re tlo nyakana a go le gore o belega o na o noši ya ene go ne nako nngwe nna ke ipotse ke re nako nngwe modimo ke yena a nyakang go bona gore thaba e re tlo inamela ra e folo o tlo inamela ntete ka kapa wa re gore leswika le la ba re wa go le swara še le lekua ntshore gore wa le swara wa kgokologa kore wa khumoga wa boela fase wa te phuphura wa re bjale gona ke aya o tlo fihla ka le mama ga a bete pelo gore a rapele modimo le lengwe le la gage a ke re badimo le bona ge re ba swaretse le bona ba dira gore o ne o dira dilo tse e leng gore wena o di dira o na o noši wa fetša ba re ke tšhuana a go ne tšhuana mo lefaseng ge o tseba go rapela tšhuana e gona mama ga ye go bolela le family ya gago ba lokiše taba ela ya motse le ntlong ba ela ya gage ke ntšhi wa tseba tleo tša baroka mangwele ya gabo ba tlo mohlahla o tlo di kgona bona gona ba le mama o tšo nyaka stan marongwa dile ka fane ya monna mola re ke mohladi a go ne tlhaka aua batho ba ba sa ratana ba sa ratana ene ntate o di rumong ao batho a ke re wa e bona ene tate o ja ke hlong ya gore a tle mo ba ba dulang ka gore o jile share ya gage a ba noši ene gape monna a swane le mosadi o tla no re re ke be setlaela ke go khunama ka nnete jale ye botlhoko nna naso o ne o kry-a 200 banna aowa dilo di a tura gape 200 ke e reka lipstick batho mare a go ne taba wa itse ba lipstick mama lefa ka clicks wa e kry-a ya 200 o le wena o se ka bitša maina dishopo mo gape bjale mama gore dilo tse le bana ba tle ba bofologe o ne mo go leng wa kgwathega sedimo ge a ye go boledišana le baga ga ka no gore go kgona gore a boledišane le bagabo ba swarelane ba tle ba sepediše dilo ka mokgo go swanetseng o ba tsere ke maikutlo gape nako ngwe mathata o tla be wa ipotsa gore o ka re ke belego ke na ke nnoši ka nnete mama mare a go ne taba modimo o re o seke wa tenyela ba re moetsadibe le yena ka iri ya bofelo wa tsena le godimong a se ka itlhoboga mama a tsebe gore le gone o kry-ile dikgaitsedi o kry-ile ba malome o kry-ile dilo ka moka a rapele a khuname a kgopele tsela gore modimo ntlhatlhe lengwele la tsela e be le yena ke tlo loka re a lebogatlhe ke senya ke rialo go lokile o tsebe gore lesogana la gago sese ge e ka ba le theeleditše o sa tlo go fa di-200 kore le ge o alafišitšwe o tlo no go fa 200 ko gore ka gore a fela re awa ke moleko ena go botse prof ngwanešo nke o no itšea o no eapeša ga o fetša o ba fe di-phone number a ke lebogeng batheeletši ba ba letšitšego ba motse community radio station radio ya gabo rena re fela re kgopela le maele a lena a ka mehla le gore banna le fele le theetša radio ye babogedi ka mola Facebook ke le leboga kudu sesi le mama go tla ga lena mo a go tleng go be le diphetogo go tla ga lena mo a re rieng poelano le bana ba mme a re rieng poelano le leloko la gabo mme ga itšedi aka a ke le tshepišeng gore nna le lena re ya go gahlana ke tlo gapeletša go boima o gono re
ke re tla gahlana mo weekending ye mara e fela ka lebaka la seemo ke bona gore ke gapeletšo go rena gore re gahlane le lena weekend ye re ye go nyaka ditaba tša gabo lena gomme ge ke fetša go kry-a taba tša gabo lena bana ba koko ka moka ba nyaka thušo lapa la bokoko le nyaka thušo ka mogare ga bophelo go ne le ntho re bitsang gore ke hlalo ge batho ba hlalana a re hlalane gabotse ka moya wa kgotso e be papa go lena dilo tša gage di lo ka dutšukua mme di lo ka dutšukua a se bothata ntwe re sa inyakeng ke gore go be le bothata ba dintwa ka gare ga maphelo a lena le bona thušo ye ke yang go lefa yona ya mathomo ke ya go nyaka go tseba re go senyegile kae ke ntwa mathomo thušo ye ke yang go lefa yona ya bobedi modimo nthušitše ga fela e kwa lona lenanego le a re file go lona ke thwasiša di-social worker ka kua gae re tlo offera mama a counseling mara motho pele re ka mo offera counseling re tloše meleko e le mmogo yena motho o fola moyeng ge a ekwa motho wa mofa maele le yena a bona gore mmele wa gage o tla gabotse taba seješo ke tlo make sure gore ke lwa le yona mara se ke tlong go le kgopela ko gore ka morago ga phekolo ye ke yang go lefa yona mme a tla dula gae ke alafe molwetši ka bogausu ke mmona gomme le wena ga etsedi yaka ka gore ke kwele gore o tshwenya ke thokolo siene go fihlela le mosagare o batamele re tle re bone gore bothata ba gago ga botse re ka lwa le bona go fihla kae wena le mme kgopelang motho a tswa lešaletše ka mola gae le tlenkua gae motswela re tlo o bereka sa mathomo ke rata lentšola ena ke nyake go le tshela la gore mme ga a fole then ge mme a fodile tše ka moka di tlo latela ka morago wa nkwa ke re koko ke tlo go thuša a ke nyake selo koko ke nyaka wena o fole bana ba gago ba bereke ditebogo di etla tša go feta tše nkareng nna nkare mpheboka ye e leng gore e tlo go diba wa fetša e le gore ga o fole kgaetšedi ke lefa lentšo ka mantaga wena le mme e tlang gae weekend ye gone jale ge re tšhaiša mo lebolele le ntate malefo ke yena a berekang ka meropa ke tlo mmotša le yena gore re gapeletšega gore re le bone ka pela seemo sa lena a re gane batho ba bang ba ne le mathata mara mathata ga a lekane ba gešo ene bothata ba go sepela le gore go be le bolwetši ka gare o tloga bonyaka hlokomela se ke ratang go le leboga ka sona ke gore ga se la tšhaba gore batho ba tla reng motho a ka no sega mara go tlo sega wola le wola mara motho o bohlale o tlo go rapediša gone jwa le ge 12 e tšhaya motho o bohlale o tlo go rapediša re ke kgopela gore batho ba le ba modimo ba fole motho go sebe bohlale o tlo sepela a sega ka lena a lebetše gore go sasa se yena a segang ka lena se ka no mohlagela difounu tša ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 ba gešo ke lebogile kudu a ke sekeng ka lebala go leboga bašomi ba ke šoma go le bona wa buti Kenny wa buti Lucky wa buti Malefo mmogo le ka kapa radio ba gešo le seke la lapa le lena le kgathate ma egolo kudu gore setšhaba se sa modimo se fole ga re nnoši ka mo ke ba gešo ke lebogile thata ba thieletše ka moka le babogedi ke a leboga malome kaka a re a leboga Professor Moremi se ke ratago a go gopela batho ka moka ga bona especially meloko ya bo mmagorena ye e leng gore e theeleditše gone jwale ke gopela gore go no tloga gone jwale o mongwe le o mongwe
a leke gore a bolele le pelo ya gage le modimo wa gage le badimo ba gage gore a kry space sa go swarela mma godimo ga diphoso ka moka ga tsona tše a ba diretseng tsona. Ke a tseba gore radio e theletša ke batho prof go šetse go ne le ba ba founetseng ba raga a šuwe ebile o ile radiong o a hlaka ebile le malwetse a mohlasetše badimo ba mohlakiša. Jwale ke a ba kgopela ke le ka kapa gore ge e ka ba theeleditše before mma a tlo ba kgopela tshwarelo bona ga ba tekirele space sa go mo swarela before a etla ba seke ba thabela tlaišo ya gage o ba senyeditše malapa ka moka ga ona a dula a le jwalo re a senyetšana ra boa ra kgopelana ditshwarelo bophelo ba tšwela pele ra lokiša dilo tša lapa. Ke a leboga baiti ba rena kgaetšedi ya rena o tlo ba gabotse ngwanešo ge ba fetša go dira gabotse o tlo kry-a mmereko wa bereka wa kry-a le wa go go fa 1,500 re a leboga